Awa o lea ua toi tua polima ua mau watu fo i le tuava ma le tuvasa. Mai se o le weekend sa palifia ai Samoa Kerisiano o mai le larolangi. Ia mai se fo i o le tatalaino pupudi o fale tatalo tatou te uru fale ma tapu tapua iai. Ia ese mai la ia Amerika ma Hawaii ma Amerika Samoa. Au wao le latou le nei aso sapati. Aso sala nei no inga happy Sunday ya auto eu mala ko ya fe ku kal auto fa malo fa aso sa ya auto ai ala mai ya so fa malo fa aso nga fua mo leanga o le ua so nga fua ma to ile isi tu o ke lope le la ve ai ni usila au se talia ya o Samoa isisifo ya manisi o atu moto le Pasifika uyo lea la uyo le fiso la o le tolo e ala tasi le maunga yolo e le o ave se ai le alofa o le tātou mataisili. Ea a wafo ilo tau sui fua maua, ea maso manto wola vivai. Leo mwheona tātou toi fei loai, ma ngā whetau o le sui fua. Ioi, luma ono e leo tua ono, ea i le langi a mamai leo le tāpeo papa, ea e pei fo i o le nei aso, leo mawhaina e sile mai, e ui e le mawhaina o ilo antu wau fōlinga la le lei, ai wa lava lau like o lau love, Ioi, o au fatu mumu, o lou lima matua lanu moana, ioi, o si au atata lanu sama-sama. Ai au telefia vai o fōringa lanu mumu. Ioi, au te o fo ai e koe fōringa mumu, o le whako ahaso ngā fua. A whape te fōringa mumu mai runga prokalame. E tau mai ina, o le matua sifi o au ngatae alue whaingaru. Ngā bai tasi ale mea leina e tau wita. Ioi, ono le fo fiu tina tuli oi. Talule le tau lau o fa mo le tanto manu Samoa. Ai le faina, ele faina. Se tau na tanto fi se taimi. A fe ye se tanto fa so. Ia, wo ma pa ma mai le proclame le fo amanta. Sa ko lo. Na tau lo lon tu na nafi. Ioi, sa tau lo lotu, pe tau te le ilo lotu. Ia au tau i Amerika le mafuta ma o te loa ua tau sa vali le le vore popo o whaavave au le taimi au tu Amerika sa tau tāpua i le nei aso. Ia vi ia le tua whaaftai lo nanga le leipe a whapea o lea whato ato e te i le wharisa ua toe mawhana lo no fua lea ua lewa i te le i toe haru se lotu. Ia, sa kala loma kua ia whai le sile loku. Ma lo le sai ma lo le whantoa toa. Ele nei vanga fo yo na fiafi whaftai le talia no le o nanga lau BluTV i luma o lau screen io warto telo i lanto ta no fi po e mai ata fo i ma screenshot mai ma sent mai fa mai asiata wa e sila mai wa le ko ngai e manto fale le o mantua fanga o i lunga o big screen ia ai fai ele matamatanga o fa pe ka fiu lai io fa fitai ia ai longa to te toi maua se po au le le pe yo le ne o volo fatu mo fatalo fatu ya te utuma ele nei vaenga o le proclame io some people are saying there's no sound yeah okay we'll have a look into it but probably it's okay now ke lo na useki se fa ma fa mai la lo lima matua ba fa pe o le useki lo fa ngolong io ele le vaenga ngo kwa mi mai ya le love ma le like pe fa pe o le wa mo re tanto wa sound o yo le ia fai ono wafe fo e fata lo fai ati o ele wa e sa o ile fa merkala le sia o na no mantala no i fa fianga vai po rile na fai nei le weekend ho ba telo e siata si ke le nga fata lo fai fo ke ro ke le nga fa ka lo fai kanga kai le o maka ku lo show a vela le fai ngole e se vo le fai ngol fa ali e sia o le akilo e sa e sa ho mai ai me se ke le fai nga e fa so ai mai ai longa maka ku ya ngisi fa fia nga markelo fa fia nga ai longa maka ku lo show ai ka ke fiu ka ke maka ku ke le ka o mo lo ngo fa ku teilo e se le suma li fa ni wa anti o lo so no te le lo na le songa o le winga ia fa ta lo fa tu la mo fo lo fa sa fo io la me la fa ka lo fa foi il ka ka lo fa ka il o mata milita tu show ma le tango fa nga shel tanto show ia e moni o le leisi au kama o leo le au tau feu te whantalo fatu mo folo fatu ai me se niso ilan tau sa mato feilo ai wha mo re se lau tau sanga o le au ngā vai pouli o ka whaptai fo i lea fiafi whaptai tele le lau o re sunga i le polisili o le tantou te South Pasifika
ma le faletua io ke ro fo le lau de pe lau skopa ai wa sao ia ku ai makame io ia wa sao fa ai mo ma va no ta te feilo ai le to telo ila to o le mai mo mai lungo le prokalame ia fa talo fatu o ka kisi ya o ka te loa wa ma mai so to ru le fale le aso le fa mai ia le tala ma to wahinga kai ese foi o makai kele o kis kai o va ia malia io tu mai na o fatanga io o le ki o le songi mama le o le songi au kafai e fu fa pe ai ni le ai fa tai wa ma le va no tanto te lulu lima tanto felo ai foi ma o la foi le au ngani wo ma pa anga le tanto wa BluTV ai se me ka ki fika wi le ngo le no lo ta u tu lo swa fa malau mai mo ngai lungo le tanto por kalam ia ai se mo se va se o ke alo o le si foi mea o te fa pe mai o le fa pe mai o sia ka o le fia kama ia ngaro o maka ia mana tu foi o le te mai mo o le te sirsila mai te au te le o ilua oi fatu yo folinga ayo ai ma wala va no tate fitau ye po fese vai pangoa pa wala mea o ke kongia o ke kongi ku ia fa mo le te fia lo wa inga ro se to ro iyo ai fa tali me le fale ai ma wa se va no fa pena ai ta fe pasia i po fe lava i nei ni usi le tate fitau ye au te sua matamuli au te fa sua tulia e te fai mai ma e tala no mai o aule nei o te mata matatu o le telefo i o le upomoni wo tau mai tau wina lava o tau suafa ia so uma ia fafia o ingoange i le faso e sa met ke rokai Miriama Taufia vai la ia ia le la uloanga o te lono fiera kaka ko mirimilia o lu se me ma ke fika ugo kulo no inga la tau sala ya Miriama pon tau mala tau Nico ar ngata foi le oliana mala imi ka kiela olianga la ngo fafia foi ngo fusi ia Australia talofa oliana me se fo to mala mafuta mai Brisbane Australia e valu falitano ai ma lo mafuta mai ia alenga tele o ile fa mai woki ale tale se fulu ya lanto i America ma lo la tali belei ia ma le to mafutanga fa ma lo lava sari tuua watching from California. God bless. Oh, happy Sunday to all the Americanas. All the Americanos and Americanas, happy Sabbath day. Ia te auto malava mara vai pa wala le me ke fia i mara vai fa fonga mai vai oi e sumua o se kisi ke le lo le ai fa lo mua mai ana foi la ko fa pe ba eu ke o manga o ke sa vari ai ke o pa se me ro ala o follow fa talo le carpets. Ia mai se foi o le tau mafutanga de vanga la fiafi o to umaru le tanto YouTube channel ma lo le fato to fa poi la lo pauro ma lo le foi le mai mo mai ngata ilea o vitawa to lima ma le tau mafutanga ia mai se foi o ila tau le tanto YouTube channel Mauri tuala ule lei pe ye sau war fai or palauti tama matino le wa me asa ma lo le fato to ma lo no sai se tato me ia tui e la kuarka ku shout out io mo to umalera ma se foi lino yoane fatalo fatu foi le uso ya fata tamati ia po le sunga tu sa mau ma tu fa to masanga ma le tausi ia te sisi ia le mafuta mai sini au Italia ia ma to tele ia o to malava telo nisi suafa o le o pasilunga ai fato matal tatu fatalo fa le ala isala noa io malo ia le soi fo maua malo le fola ua ngata lea se uso ia kensi io ka miki sisi WS ka miki pesenga ka miki io ai me sole to tele o to uma la vale mafuta mai tanto programme si fatu la to fa so le ona tato fa so ile ni vanga o le fiafi la mo atu te to fitu man Samoa da manu 7 sa pagbaki ko ai Manaya tele le tau mawhainga tō lo pūlo le tātou au le taito fitu. Eoi, whai mai sau ko mengi manaya I lunga le tātou porkalame. E mo moli whaatasi e o tātou whamaloma le tātou wolo whaanga. E le tātou taito fitu le manu Samoa. E le vai le whato amai ai whalani Toulouse. Lea na tātou meikinga le semi-final. Eoi, tātou wō le semi-final. Tātou siamu pingi mai le tātou pulu. Mo se taime mua
I le toi amatanga mai o le saunga le tātou teitua fitu le nei. Ua tātou suipi mai ai I ta'alonga uma o le pool games. Le na tātou manu malo mai ai. O atu semi-final. E ia tama I vahenga o te fia whaasoa duai. E uia fo I tātele I au sia tele wha tūlanga lakapi le ofu o le tesia le tātou manu Samoa. Ai, e le siri fo I le tai le tāpua. E le ai lava fo ia se kanga kapiko siringa le lei lana mai tau malana na o le tangata mata matatu. Ma mai mo atu. O le tau mawhainga, e iei le vahenga, o le so e se tanto wawanoa fo I e maua stato so ta inga ma le fionga I le mule anga tele, coach le tanto umaru Samoa. Ma na ia le ta alo, tama le lei lava tūlanga uma, ai o le tatou ta alo ma fitile ntou sila mai ei lunga. Lusu varu fitile tatou fitu. E te tau ana maua le si tatou e te tau ana maua le si tatou skoa, mua. O whangoa I le kako skoa ngā le ngāru ma le sunga ia va maliko. Ai ei se vaenga o te fia tu a lalo ai matoe ave se tātou tu a lalo I le tātou au. Tau whakelenge se ar kau vave foi lele o le tātou loto tau mita le teimi foi lele lea whakoa. O le mena leo o tau vaia I la uia mai tau peino whai atu. O le whaasoa pule skafu nge le lao longa sa. E pule a oia I lou manatu ma lou opinion leanga e le o se aua se ainga e le o se aua se ngu o le aua Samoa. E te tau ala na e le milimili a whaau ufo I tātou tala leanga o le tātou au. O la ua mauti noa wailunga. E le pa ole le tāpenanga muri anga tele ma le pūlenga. E le o se ngalu whaafua foi. Pe yo na tau mawhai mai le si au whai tau maniso I la tau mase o mo mea laki mea ngaru mua le ai. O le ua matua true story ale alu o le tātou au. O kako au. Ua mauarunga. Ai toe ala o le tau discipline no na ia mio. Leanga e ono distract ai. Le tūlanga o lau focus. Peila o nei vaenga ia no tilo mai fo ia. Kua ia ule moe o se fitu mua le nei. Ua te ia isi o to lua. Toi titi so o mai po e tolu leo le weekend. Fatua o latu te moe le tau le lima le vaveau. Kou vai ka kou ia. Ono le tūlanga le tau tapua inga o le tātou au ma tau tuli matanga au. Ia le tūlanga lau alunga. Pauanga o ngai vaisua. O lau foi lea tua lalo e tua tu I le tātou le pūlenga ma le fionga le muri anga tele. Tolo pulo ai ai se vaenga fia mo musu atu ai ma tu lalo atu ai ma olo pito va ai se fautuanga. Kau fai aku ai kaku kamaka alu. Kau fai kiki lalo kau mika vale kau vave. Iyo la kau vave ser kama foi lele o le fako a kau moku mar polo a wailunga le lima ma kuskus. E hai. Si mai de kala le. Fai mai de kala kaku ko ingo o ulumu le kamaloa se urupe maka inga mai le ala taua. Fai malu fai ba. Awar vave fai lor se unga. E hai. Langa yei fo de kai me kau vave ka ko mita. E ai umha e wale kau la wo fa moi. Pauanga si ka mai vai sua o matua mana ia le au matulanga. Langa yei kai me kau distract ai oi. E kau distract ai kuskusi lungo lima. Ma vaenga fa pena. Ai o le lana vai fo ila le tulanga. Ko kiki a maua ku le. Ko kiki ai nga ka ko fa le tonu. Le nai o fo ia na le au le si over. O ia wa pasilinga sko bo levan ka kakao ila lo polo. O au ia au fiti. E fa tula uia tu lalo. O au ia au fiti. A le leile tanto mate. Nga o fia wa ile nga sko ka polo. Awalava le fai fuasing ka ko kamba I kau fengi mo ngai fancy mangai no they are real deal o lea fo ile tulang ka ko ngar fia pa ya lenga skoa ka ka ro si awar ko kau fa kami orisi kami la ngai upole tunu o si o tali mai toi pa ya ilo tamata o tu la lo leva tu fo ina yuso ro ta alo e le ave se ai le la walunga o le tota alo ma to sa ile malo to lo pulo Iyo ai se mea mātou te tu alalo atu ai e tu a kalia lele ale ai ia e pule skafu ngai le lao na sa ai pauna vaenga foi lele no tamai tauina ia nga onka mai break out le lenga lunga ro fa pe ngai marima e ko ikiki a ko e maua ku leskai
ia o aku lungo lenga skoa ko sa vali ai lava ai le kakao ia ilalo kakao ilalo le si vaenga pi uli makasi fo ie tau te le loa roka kingo e kau mangiki ro kingo ia fa pena ele si kako skoa nga le nga sa vali aku lava fa sa vali aku na ia le tulanga fa pena e mafuo na matu avatu vaenga i te loa toe au nai vaenga ia le to toe se lau pasengelo le anga ele ti nei la lo to tau tinga to te lo le winga le upu ele silir ka il kapua ya la utano e fa so te isi o le winga moni ya le upu le ele silir ka il kapua ele anga ele sili lo kinga le malai le kinga o mako faku mako loko le anga pele o ko ya Samoa o le winga nga se vanga ngar kanga kai le lo ko u ele ke ele se alofa nga le popole le ya auto pe ko ke malo pe ko ke le malo ele vai ele se ale o tala no monia duar tangata e ele loko mo Samoa le nga ko malo mo ke mika e malo il malai o malo fo malo asiaka malo ia Bluwave malo Samoa o ka ko malo ngari ai auto fata mala mo to fa le tonu ona o mea e o fata mala ia e fio lolo la lo ki nga ma lo fo ile lava ia ilo fo i makua ia ke lo anga de o sa ukivi ia e uyo lea ia e na ona tu watu fa pena yo to tafa overall le tamu sanga vai tatu standing le wo ye le se vatu lunga se to sisila mai sisila mai standing le sa tanto se fulu valu me i mai se fulu lima le waka ko palasi le fulu le waka ko lu le utanto ilunga o New Zealand le utanto ilunga malo boys malo le sa ili malo ele se si upu ma to te au vatu e sula ai le to ngalu nga fai ma le to tua ftoto na ole malo toa malo fai le faiva wo to tongi ya o se seu langa tila ua faa po lou le tua lima manu Samoa malo fai le faiva vole ole lea pe o tala i poula ma tou fo inofo no fo atu ma tou pati ta oto a fe po e pa wale o le avanoa e au vatu ai ni ma tou tu alano o la tou sanga yane o ayo le tai bo tou fa ti Samoa le ma salafa fa tai kapteni matavao e mai so le tato au te to fitu o tou umalava o tou to lupe na fa i le fui Fafte foi le fionga mulenga tele ai meso le sui faya onga le tai malanga mauto malava malutia le tua lo to motu ai male taula malutia le tua lo to fa anu ese au wale sa ilinga malo ia ifalanga mai au talonga ta musanga o lo fenei me ia tu le se tanto update on tanto want to ile tanto wa malolonga ia ona fatala no le se tanto wa ke po o mela ka mo o salti lungon ma po kala le tanto pulenga ale Sione Market ai ole isi vaenga o te fia tu inantu ole tanto wa onei ile tausanga ile taimi nei ile tausanga le na tenei ia o se taimi pito sili lava foi ona laua lunga ile vaenga fa au fa ile fa tu ile tu sa mo tas te lo foi na o to sila mai le teleo o videos what to share solo ele totele ia ono le savalinga sa yai maratua o se tala winga ese le tala ina ua mafai ai ona yai se isi fainga vaenga fa up fai la toute manu maloina ia le savalinga o mi foi sa tai mai ai le HRPP ia sa mo to sanga tele maratua ele o to yai ni fito inga mani fefina wa inga ai ole aso le nei ole aso e pito itaua itai mai lantou sa faavaina le faatuatua i le atua sa mo utasi ia pe o se taimina matua le to sisila mai ia tai o butuina ma le tua la o le tausaga le tenei a tatou alu i faitau faalkalina o tae ao e atoa le le'i ai asolua fulufa lea sa faatautou pe a tatou o le faitau faakalena ai a tatou o i le faitauga o aso o nei o nei lea na whanena tupu ai leanga o lea songa fua. I le taimi le nei, i le tausaga lea na te nei.
le tūlanga la le nā. E tāua hai le vaenga lea. So a tato woi le whaitau whaakalena o tae au aso rufu le wha. Lea na toe tusi ai le talaanga whasolopito o Samoa. E na ua mawhai e se isi vaenga whaupu whai. Ona la tō whaato ilaloina. Le vaenga whaupu whai. Ia u te iloana pāwanga o le vaenga whaupu whai. Na iloa umai au tausanga i tele o Samoa. Toi ti fast full tausanga. O tū mai le HRPP i le foe mō Samoa. Ia a tatou wōr whaitau aso. O nei, i le asonga fua le sa whatau nui nai, e wila i lea. Ia, o le foe o le a tapena, ma ua tala o le a tapena foe i se sauninga whapitoa. Ia, e mana tu haipea lea sa ili ngā malo. O se tae au fou foi. O se tae au toe a fua. O se tae au o se tala le lei fo ilele inisi o le to te lei i fai kaunga whapurkiki. Ia atonu fo o se tae au fo i na liwa i le vai o sina inisi o i la tou e se fo i la tou fai tau. Po o le a lava le tūlanga e iai pe au vantu au mai. O le mea mua mua i o tanto i loa. Ia awani o tanto whaangalo mea ua fai e le atua. Eoe, mo i tanto o lo o marutia foi. E ui lava foi la sa lutia i puava le na finaunga. Ia alanga o upu e whai o ele i ngā tai ai o le alan taua i ngā tai tonu au papasa taua ma whale alupu. E ia iava i e lua. O puava, ma whanga lele. E ila upu e whai ai e le atunu ui wholaunga ma. A e lutia i puava. Ona e mapu le i whanga lele. Ia e ui ala e pei wholinga mai e whaangalonga tā le sa valinga sa iai. Ia e mise fo i o le mea na tutupu wa ua kele ia mea sa tutupu. O mea tātou te lei i loa e ono tutupu. O mea tātou te lei mawhauwhauina e tatau ono tutupu. Ia ua vaia uma ua tutupu i lea sa valinga. E antoala, peila lea sua tai au. Lea tau e tāpenai ia le kāpeneta mre whainga malo. Ia awa fo i se sauninga whaapitoa. E to mana tuai. Ia i lea fo, ia whaifo i vainga i le lantausang. Ola, ia mana tua o le taimile nei lea e wakare fia, wakare lima. Pe ia la wa amata mai le tūlanga o le whaatautonga le no whaile whale i. Lea e te lea i lava ma, e tala ma, watala ave le lalolang. Wara kai whapenge, ia lai tau mawhau whaupo, o yo le awhia whaatautonga o le ale meo la antupu peita. Ia, lea ua tā antou mapu lava i whangalele. Ia, wa toa fo i lea wawo matangi. O fea lava sa whesaua i nai i auma, whatio, ngalu whatisisina, ma pe au e langa langa o re ngantai whale. E toa i lea wawo matangi. Ia, tātou whaamua i le tua, wai leo mawhaiona i atu la fo i nei tātou. Ma le tātou update muli muli, tātou aruaila i le malolonga. Ua, the end, le anta o le pāle mia fui le Australia. Australia has now got a new prime minister. O le foi la watu la i mai le leipa ia wa ia Australia la kovia. Iyo. O le tangata lea. Ta sia la wa ka ka le pe ka i songa piko sak pa ikea. Iyo. E pe ka i si piko sak pa ikea ka ka le. Iyo. Anthony Albanese. Iyo. E kele lau Albanese a mako mai mai pitole i piton uset pa itea. Ia a o ia o le prime minister pale mia fou ole malo tele o au se talia. Iyo. E sila le akala nga a te lo le mena silia ino fia. Wa wi ta tele po tele. Ka kia ko la Australia ia. Ia pe ole leile ta po le leile tu lai le wingo lante tala na tu te sila fia la auto. Ai paule me o vai ko sole esele au le leile o farku o place o premier. O le au le leile o le fale tu o le songa le i pale mia. E al bela la ne no fa tu pe e songa piko sa pa ikea. Pule io e fata lo fa tu songa ya pule o le aso u fina ngalo pule na i Brisbane e le lei na e palota ia i si vaenga lea pe ese el parti sa e palota ia esa o ya le sama
Hata lo fatu ya le sa ma le fianga fanin e sa le pese misiruki le foi la pese mai au vaanga le o liana le wadi o fata le foi la pese so mai fa mai manga yan mak parmia ai siwa ai nga pa loka ai nga pa loka sko inga le bo mancho sa le pese misiruki iyo o kanko e pa loka ya asing ai pa ki ya simisu malo lo malo sai malo tato fa salong fa pisini sidai a foi mai fa velo il sunga ya salt e ale fionga le lipule o le tanto Sione Market e se fio me foi se fese matala e pa ia le tao leono o fai le matala ma le fionga ia Satiu pe atu e foi me tatu fa salong fa pisini sidai a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e pe o fiti matonga e na o le tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i a te ma isi me tau mafa mai le moana. E pe ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo ia soi maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua umala vai Tasi Market A fa fetu langa o whaalawelawe e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ainga le lei ya leo le pama le gata foi lea maua pusa moa i so tu ainga sizes fa pe foi la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe il Tasi Market e maua fo i pu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa a mai ala ona fai umala fa tau nei le o danga le Tasi Market aua nei e tu mu ai alo fai nei o tatu ai ngai sa mo o le fia ngai markovit e iai fo i le lato o danga ua ta o le monogram e lafo ai tupe mo ai ngai sa mo ai le ngata o nisi o atu moto le Pasifika e tasi lava no fuanga i te whai ai tūranga uma nei le Tasi Market whale o loi Messi Road i West Auckland a ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūranga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le e whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le tala fo voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Dai mo le tala fo voucher ua mau le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie a me se le tferwa i ma le telefoni tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no dor tama ore ainga. Fa te tu la vole tal fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai tala fo voucher. Teki tala fo voucher. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau. Toi fa talo fa tu ma toi fa felo ia tu i lau fa fonga mo sa mo le vanga le fia fina ua te le titi la vale afo le lima terminale wanti man jo di usele lei toi fa talo fa toi fa felo e toi fa pe o le to a ki mai lau tara to a maua sa minute ma sa tara ia fa felo ia to le ma fa tasi jo mo le fionga le li pule o le tanto o nanga lawi loa ele le fa fa o sor kamalea a wa madua pu wa fila na rupe o le alu na man sa mo le alu nei le Sione Market le fionga ia Satiu
Ia John po Sean ia po Sione ia Tauti I lunga o le ma proclame o aka Salt so farcoin ata se o kele se ata lo fatto lo fonga le pure le vanga fia ia ma le ava fa lo tau ai Asiata aftai mo lo wa no ia mo fo no fata lo fat Samoa la usi mai fo fa aftai mo le no fo wa si mai mo mai fo tu sai fo ma fa ta no nga ma le fione Asiata minga lava e tamo fai ngā sione smake o lana au nanga ma le nawa ya so o ma nei time ia o mai foi update tātou po le ase tūlanga wa ia o le fifianga siri le ia tau o te o mai foi ma tu fai foi ma le uso nei ta o tole tūlanga ia ai me se foi ia ele fanga lo lava ia o ia paanga sione smake a seta tu ta uoni tanga to followers ia o follow ai follow se mea o matua e tari tonu io ele to ese fa pe alfa sa ola pangsa me la o te fa ta lo fa toi panga sione fa stai mo nei tu la ta tu fa stai mo me uma ia fa ta lo fatu sa stai mi fo ia ta no atu ia ta ne fsili fo e tu sai fo ma fa ta no ia lo fa certa pe la no ta o te mo ta no so o toi o lava o le sulu o mato ma mala o mato o te ba sulu e mato te lo ai me mato sa varia fa stai mo mala sia suru aulama suru aulama e malo satiu ia po la songa le lipule o le tanto o nanga se taimi ta o le ta o nanga ma e ke manga o langa te lo foi o se tanga ta alo ta longa e te tau mai o lea e tau a vatusi au tamai angoso iyo a tonu e le tau lia le whafonga to tele ia ai pau ia ai o le pepe o le asa o e mai tau ma sau vainga ese mai le lau o lunga na yei tatou te to fitu ai asa o sila yei le Ave mo la vase te fa maruru o te mata ile o ele fa maruru ala na wa o tau talo mo mai mo la lo fa fonga me lo no fa lo mai ya sa unanga o pu e ha mai ele nganga na ya o le alu ku lunga le lima alu o le ia sa van mo la na me lo wa me nga fa lo mai o lo e tau sisi e te le fi ya o te au fo ya o le ase tu inga tu lalo a pe o fa ya onga o le asa finang sau tu lalo tama pe asa tito kere ku walalo ang mo fa lalo fa ya malolo manga ko o malo foi ya ka ali mangi sei o male mai ya fa ku la vai ya fa bengi o ku o moe le nga ku lim ko ka sia ku lo lima ku lo lalo sa ro pikira pa o bes o kele manga o me fa benga ka sa o ye o foi la sa vale la merenga sa vale ngai sa o sa vale para maka mai sa mo e ke ko sa vale lo yo la ka fu o sa o sa mo ele manga o mia ko nga me chata va be o ka lo ngo fa sa o polo o matai si ka fe ko kai mi ko tai mai e ke o ke le pele fa te pom o me nga ke manga ka ko tai ma polo ko ila ko nga al sa vale si le minga sa varia sa ia Malaysia la mele le o pasile le nga score ai mana o e a linga pele ai mana o le pe heru fa onga vai ma fo e fa kai fo me la fa kai me e fa e fo au e pe o fiki au ke e ke kai o kulang la fiki as va fix va o e ka fia o e se so e se wala ba pa malo le fiong ale o ke alo fo skama kami ki mako ngai ko ya fiong a tele ke alo fa iskap ya al power me fa sa ya o ko fa ya ia masoni sele ko o ke va ko la kala lo mo winga ole a o nei tamata alo fe mai ko a fe o le se ka nga o le va fa le mai mo ko malo samo a va fe ko sa ko me ko sa bana ya io se lau pasene le tanto ai foi nai vai ngai tu fa pena pe ona sa no le to ina matu o talonga ia la ko fa fonga mai se o la kapia so ngai fia ka lo kwa le linga falai lo ye alo falai lo ye o falai me ka o fly dive e sanga dive ko falai ai ke alo va pe ai ko bio lai o mai nga fiu fa ku ngo mo la nga foi la se sen o le polo me nga le nga mole o ta te uma chica que le fa ku la tai ya te ki mo fa se ka sao como vai sao time la loco Samsung o nga o mai la time loco Samsung ya jata alo vaptai ia ai o le tulanga lau walunga fa fitai io e fa tata la fonga e mana o le wata tu me I ma tulanga sfu o ka sili ang usila o ya
wa lava ia vai ma ngai o improvement ng la wai ke makore foi satan ka karunga fe me la sau ia o pupu ka ngaka makore fe sa wa pa mo fa ku le pe pupu pe au nga fit male give them 2 years improve em fa yang le la ka ko va ko wa makanga mo fa na mai le ko ia ngai ka ko kama pawa kama foi eso le la fa ka king o la fa ko mo le sa ia ala foki ia awa le sa ia Trevor Reynolds kusa tu sa to yang ka ko kamanga kama foi ngare mai ya pingi pe yo ka ape foi le wo furi ele ni mai pasil polo offload le pe kongi fa pe ele o ka furi la kamanga le nga ka wo sofa suru au mana tu la nga ka pu elo la au fiki mala wa ka ke ro fa ngai kama foi ka wa pa lu ai lo mo mi ale overall se lau pa se ne malo pa ale tanto wa manu sa mo maneta tu talonga so enga tu toru matu fa okay mahai na tu sale tanto talonga ma tu rang fa pena ia ai pa wa ia wa elango ka longo kai kofiku nga sasia ole si mali e ke ko ualo singa vangoa side step overstep falai lo itu lang fa pena ia wala ngo or sulima sai talo fitu ke bia fa mako ele fese fiku va ke le sa ora la ka fa longo ki la so ngai type ioi wala ngai o ma tola le o fitu wala wi oh ia sa ora o foi anga vara lu ka ngo ma sa re fiku le o sulima ke mako ri foi le ngai le malai ku pa fa mako ri akimu você quer ler dia que eu me vou para com esse seco vamos vai não mercasi não via vai com halai falai sa leva sa ara la farongo no wila sa ngai falai la ngai kele nga fa ngar ka mangale pi ka se la lo time lo la kurwa la umar su ay orma ay or ka mama kuku kala coloca mamo ero ba vai feci se le fa coi fo ka kera kula la show ka moe lunga pa. Okay, ole si va nga te tala no inicio tu langa le. Wa ma wo se tala na si la to wo suil fa nga malo Australia. O so okay, ang pongo sa news. Sa uli sa fa pea o ia o ke fa longa kami fa la campaign, but or kala ngo America. E ka mai ke kam. Mar ke leer sa valing America mai lo kup wa ya. E ke le fa o lo por fa e ke le pe un million ya. E ke le euros million ya ve sa vida. Mana ia o kaka o le vai leolanga foi leolanga le ka kala ngoi sa ai ngamu ia ma wa fenta tele na elo ti tai mai pe fa pena so fu mai loa e siliva la usipuni siliva la tui e pa wala me ti tala noi na me siliva ai fa le au la tala noi leolanga leolanga mativa ma leolanga tau au ke vai kur kai le ele ai pisa Sao nier kam orang ka pena ko ai focus ai menga longa kupu mana ia nga sa so fo mai le fale o malo state house o lunkinga so ro mala wala vara nga na ola leolanga ia mana e asa u tau vai tu na to telen sa mon palo tai o ka ko man o melo ngo masa mo ye langa o fam ka langa mal wa ka ko ngoro mai fa pe le se va ngala va sa mo vai la o e mala a sa mo ma ka mai e fa longo o ki o la ko lo mul muri e lo o lo le fa ko va ngale vai vai fa longo mai o ka mai ka ko me o ai lo mana ia ia langa i vai lai sia vai tau e tau ma mana ia o le la a o le tu mana ia la vai fa ke mo kalasi e le tau va tua o atu te tele wa masani le langa fa ke mo kalasi wa expecta le malo pe le malo o swinga mali ele si tau fa fa ngata ele si tau fa fina wa na o na sa wa o le yunga ia wa tau ta pena o e wa uma wa mo nga fo yo le fo sa tu le fo mo ia ia avea ia ma se tasi o pale mia e so ola na lua pa ia inga ini pa e mana tua pe yo le paule kanga ka voile le no anga na fa pe ala na tu lai mai o kama voile o John Howard o ia Howard Australia paule o pale mia sa ia sa so ona terms
ia sa wai lola ia man ko foi tasi nei atu no tele meu pal mi foi lele e alo alua ko e votare e pa ko ti mot le si ai sa le si lu sa le tu lang fa pende e ai ngai ko fa pe fa sa mo e ai ngai ta ai ngai ai mana ia la le tu la mai Anthony Albanese e ilo piko so pa kia Satiu kakau si le ngo le panisa sa mo sa te na lele e vai na Anthony Albanese wala nga e piko ngua ma to o pitonu wa fa ona fa ta ngole fa pertani o pitonus fa ka wile le ya fa pe ko mai la cream pe ko fio fa ko pe ma nga mo le roots nga ko cream o sa tu vai ten ai ina dei vai so mara o nga le Satiu Sione Market mai ta wina antu inisio fa iloa ma le live mai e ka ko ki pusa le wo fe wa i merka ko foki di fi tau fa tu ngai e ale dei vai so mai ta wina le pis yo pe o le tulanga na Asiata e langona i lava le anga fia ia mananga faftai fo i mo la to mo e wala to fa nga in la nanga yes wa pisi ele o que fa un pisi ma wa come fai lava fo e fo e kali uma o kai fai we try our best for to accommodate uma lava ia me manga e ka pi o pusa la papa a me sala pisi fa mo kam fo e kai ko su kilo nga ila oh lord kere nga u kamanga o le le te bile te rubana no mai tawo tunga i tantu ti pusana o le fa tata mo le sta wa o le kako o mo le fa le aru ka io kusa foi o card of state na o la solulu a la solulu fuliva por las cosas ful e ave lungo le wafu mo malanga le a container Samoa ma lo fa fitai o le ale tu ainga fa tau le tele na le lifa ile alu le o le ave le onanga le Sione Market ile temile o le ale tu ainga Asiata o me pe sa kasi pe nga sa wanga o me io fa moria kai ko su kilo nga ila o kai mi o me fa kasi a vale fa o ki pusa la we ma ka ma mi ki pusa ana lafi anko me mo ka mo faila e ave ki pusa la po marcar ye a wala ra singa le pe kingo ko me la ngai ale ma fa nga ko le mo le siva wala na ka ko pe ngai a ma ka ro ki pusa nga a fai ma liera e uma ma me ko ya so fa puanga langa sa fa o kai mingi o ku kusa o mai me wale o vai wale ko 5 fa pe nga sa o i o le o ka ma sa ka me lo ka la skeke ma Nelson e sa o ira ko fa ka fu ira mai pusa malo fa tai o ye se trato o nanga foi lele ma faina lu na sa mai lo Maota e piki mai pusa atangata pe foi lele fa pela le fa la pusa e o papakuna lo que foi po se me la foi nei en foi no vala o o ise tanto ki liva fa pena po se loli po se en foi na pe a mai la tangata era na pusa ile vai ngai fa tulanga lele a for a ma ko ma ke ava ko pusa we deliver the box po fela me ai a olanga me ka ula ye sa idi o se wala ke mai a le ma fai nga ma ko ava kunga la ele o le loli e ko kongi la le loli e ka ka le mai lang pusa pa fai ke le fai la ngo mai pa fa wo kwa ma fala lo ia fa to arranging ma to fa tulanga le loli ia ala ngai tongi la vale tangata mo se lo paseni e walo winga ai ile tulanga o le tato lena fa le tato fa tano nga le so ngofua na se ma vai nei se to update ma le tulanga le tato containers le fa tapena mo tauto uloa tu isa fa ka ia tulanga wo ye o le o mangai ka e au la fo le ma ko sa ni ko la ile mo ma ko container nga frisa o kai mingai o le o ma ko sa o ma ko ia chiripin fe ka wile o lo ma ko vai mere sai so la fo yo mo lo ma mo pu ma mo ani pe fe bo fer chiripin fe ka wile nga ia mai sa o chiripin nga ka o ko o sai si le ko ave ko chiripin ia ma ka o fo i mare ka we ave o me umara ia pe makeo foi sa ili se fale o loa e mo se mako pa u e fa sino e ka o fa ka uma ile mo ka ko pa u me umara o lo ngai ngoi Sione Market ina ia me fai wa ka ke ro ka un ka a sa ili e mo wa se pa u somewhere over there or ngana ka mi nga a Sione Market mako wo va ai fa le kuranga inga ia me fai o nga ka kala ku foi pole a maka ku va ya sole so fu pa ma mai ngi mara mako fu me mare mare pole ia nga mako ka ngo kurola ia i mea uma nga foi onga saungia mole a marka ku container nga frisa ma lo fa tai ai o le fa mo nga ia mo le frisa
na o se one off trial fu le fai mo masina fo pe a le matulanga ilona fatinoina o le a yele mana tu fa wo be or sao no le pure pe ka lungo e me is one off in saying that I'm a fire ka ko ngia ma fire ko kwa ka lunga e ko fai fo ma ko fai fo it all depends la ka ko ngau service la mga o ye e ko fai fo ko fai fo waranga lai e fo e mga o ye ma chao jo ka ko ma lo fa tai to fa manino ale vai suole ono le to tele ila to le la te sila fiina le au nanga ilea masina male masina I containers faiso e momolia tu lava power tu pete tonge I ona momolia tu ale Samoa makiliva fuaina I lo mota ai o le tanto container lea fulisa e se la no na fainga pe ato nu I Samoa o le sa e faina watu matanga tai piki mai ono tu langa male ale le ono tu isa o sa o le lava na asiata e ko ke susu ku lava nga le foi le H&M au ke tio nga ia pia ko ke e pick up mai e ko pusalanga nga mako apen fa ku pule nga mako sa ideas pe fa nga mako haanga se fulisa mai ke ningi e le o avango me fa penga so ma fu angala nga ai o le we ka o mako continue le nga luange o le memor fa mari lo ko ia la ko sa de sa lai mai alu sa vai ko ki e fi e lo sa la lo fu la fa io o fa mori mo pusa nga mako ave lo sa lo fu le ave o mai nga kofu ai vai la sia te fa kai no fa ku le e fo e pule ba vai wa lava le ka mai ko le memor ka ka malia le loto ia ma fa kai la ma pa wo me bo fa ku mako team try and improve on what we've done today. So me ngai ngar fa fikai la. O ye so tanto officer nei au kilani sa fo kilani. Em foi na fa iloa mo le maru lo tele le tunu e to ai tu iai ia ai me se foi tu langa I so ta inga mo la tu wating pusa. Io o kasi 5 Coronation Road I Mangrove Bridge. O le officer nga o Sione Market o kasi 5 Coronation Road Mangrove Bridge. Tasi 5 Coronation Road I Mangrove Bridge. Yes. Ia ele tūlanga e mawhai na e alu iai. Mō o tau le whaafsiri mai fo I Amerika. Ia ma Ausitalia, ma Hawaii. Ia po whea lava watunu o ke lope. Le toi whaafsiri mai le whainga o whaatau. Ia e mawhai na e alu ilungo le website, ore ilungo le Facebook page. And ia ta fo ilo le website ore Sione Market. E te mawhai na e pēte viso o ta ima iai. Ia ina ia mawhai wa iele vahenga le te mawhai na e la fua mai fo ile tupi. Yeah. E fai ai o tau fa tau sa ole. Sa ole le leva le pela fa ti inga la ole free sa le sa. Le saua kai fa pusa. Kai fa. Ai le I lope sial ka o pusa. O vai la ele kapa le kau. A le wa sa pika sa manga o ia. O ka ki me o mana o ia le. Pa wa me a foi Sione Market ka o how much for the box? Uma. E ka o me nga e tau sa o ka mo leva ngau le vangole. O le afo yo pusa mamo ave Samu afa pengo ka o kai mo e ka karangang o Samu e ka ai uma ai ngau e pusa mamo ei na ngale ko ye uma ka ko nge le se mera lim fai ka nga for ma lo fa vitai ia a te ia le vaenga o le toi fa mani noina o le tutongi pauina e na o nei ai New Zealand e tutongi ai lau tupe o e le te whaafonga mai. E le to ia sisi tupe to e ke o koe vidi mai ko ai ngai Samoa. Wa isi nga kai whapenga e ke o whape mai vai. Vidi mai langa e isi kupe koe ave ko me hia ma a le ala o ofisiri sa o tua i le pule o le tanto Sione Market. E ko ye ngi si kupe whapenga e koe mo mia I Samoa e tutongi le wafu pe a tau no ule o nang. Asiata o tali le ai se me tasi to tongina. A fai o se a ingo o tau. Na fa me ngala ku pusa la ko vi me ko ba ku ko fa de tangata na ko heru ko vai po fixa we me nga fa mkala io o se mo ko ile fa mao ngi walo ka ole fia fa di ole di mai lo container Sione Market e ko kongi mala ngai me wa forma ke yo ma ko le kiliva e fa ka ma ko lo ku lungo la fo le loli ma ko la visa vai ma vi upo e le ai la se coupe foi ia ingafa mo le acha ma lo fa tai o isi tau fufonga me soni so ila tau te tianga lo tau fa siri le e isi tanga tana meli mai la lo li tulanga o tau nga apu nga runga fa taimi fa siri mai pe fa fiona mo wala o nanga o ia isa tau nga luenga va lua po se so tai nga mai la tau nei o le au nga lu fa taimi fa nga ino le o nanga Sione Market
Ora kai minge la wa inga o ka ngai ka meki wa mai ngai. Da wa pe or ka vale le ka le ka vale le I ma o ka mal pusa la papa ka meki. Ai wa ma e manga o pe se ma ko funga le o mai or kai minge. Ko kiki a foi finalize ma ko I Hamilton. O lo ye se o lo ma ko fa ka ngi se fo su e manga e fa nga benga le ko mi la penara 3 weeks fo e sign off lo me ia onga o lo la ko ngai Hamilton e la ia la ko wa e ko Hamilton la la ko pusa mai fia e mo Hamilton top mai ngia mako so yes ma lo faftai o ia se fuanga a o le fo ilo na vave e ono silai e o atu I pito no lava o New Zealand tati au kilan e pito no le wa ta o Hamilton e ia Wellington e fa solo tua ila lo o le se fuanga mama o lau fionga ma le faletua ai mai se fu Australia o le se sila o feo no tupu ai ma fa lau telino le vanga le ma ia fa tai mo fa city a ko o mako o nangole online so se me la ver ke lope e ma fai la e o ka mai e ke le ka fa kali o fa se mako se mako branch I po I no before Hamilton langa ko kelen ma ke ki ngai manga ka mige la mai pusa that's why we want but I'm a fai lava nga o ka mai Hamilton o la lo so se me wa fala nga le online e ko ke vire mai fa mo le fusa pusa fia mo ke manga I fia me fa la fa ka o ma ko le fa me fa ka o ya pekensi ma ko pay ole shop for you ma ko o nga ma ko le fa ka o mai o piki mai shop ma ko lo ku ko mo pusa le nga o fai lo ma so ele ai ma se fa le ko so se mea ke ai e ma fai lava alu lunga le online service o ngai kala ngoa ko ma ko group ya o ka wa ku ria me fai o nga umare fai ngo fie lava le lo fa tai talu mai ona fa tau no ina le tautua ma le unanga le sione sa ma o ye ni si wa fa se ai se tu langa le unanga pe na o le leo lava o le fia ma le fa tai le tu ina mai o ye ni si o le fo se va nga o ye ni si o tau fa pe le o nanga talu na fa tu mai Asiata e o mai kai minge be ngo fa ku lima ma container le ai le mas fa sanga o ngei dava il mako kili valang ave o me o kupu wa se ser kili vangol pusa io wa se se mako di foi ke makero vai lo sa la wa se fula fa mai pusa va pe ka mo fe po fe mako le alo le loringa o le Samoa la il vai o le la wo mo sold out o mo sai ke fa o le tamai o le lo le trace o le ai wa ave le fa mo le si ai ngo kele asa ka ga vele si ai wa usa wa mo se le fa le fo le ar kini vanga o la wa ave uma me fa asa ka ave le lua I ma le lua le sai la fa ka le sai la nga vidi me la ko ka renga ko vidi me la ma ko fa ku le fa ngo fiera mo kalo le o ngo kalo sanga le ai Samoa a fa pe la o ko wa nga wa se ya ku le pusa ya fa mo mo le ko fa fo mai la mo pusa nga e ave masisi ai nga le mo e se mo ko o me ka nga ko fa fa ere mo ko o mo faction we were cover that e ko refund le coupe e ko replace la nga le me ko pe la nga fisi me pe nga ko pa wa le out of every 6-7 months for ko ai o le fisi le winga yo le nai fesa I le ma le tulanga o se tulanga I le na kilivaina po le o le leile kusinga o ingoa masuafa e tau ainga fo ia inga nei luo fese ia la toa e tau yese so ka penga ele ka wainga o se a ma ko le venga o le si me o le ingoa sa pa me peka ku kusa fa ai o le mena nga o se I foi ma ku a se action market wa po a uma fale ku e ku me o ma ku e sa le fale ku ala pengo fa o mo sold out mana o pule le maka o malidi o mai ku pa wala acha ma lo va tai foi lo o I foi lo ai business le leilo na fatinoina me se foi o le tulanga I memanino e wala ngol ta uia fa facili wa fa pe mai nisio la tunu penga ele pre-pinga ma facili male ele o le na tu la wala ngai fa pe na po an feedbacks for ye tu ina mai ai fa tai lo no wingala au ke ofu foi la ule nei ainga e wa avantua o la ele ai selan tu tangata fa pe fa tu ai fo io ka pe o le apor foi le paso o mai o me ke o go mai foi le umo le io it happens o se me e ile si tai me le o fa tu lo tala monia e ile tai me no mato mai Samoa ai ma ngai o la fusi e konga no sa no mai la lo to fine
wo le wo faila le tu fa ma ni le so no e ke lo ka milo mai ngale le fusi pa o fuile kasi ala wa ia ku le fusi konga lai sa o ka milo fa fia la val fusi konga ese e want to te lo ai o ia fusi konga ngam ai e le time no over ai ia nga picture ka ka fusi konga o ile mato ile ta milo male au ke le wa ngo ia ma to foi ko fisi la ka mi yo so covid na i ua na uma ese ia to pa unei o le ka miro mai le fusi konga le le tele o talia ina ngo walu ma o o titir tunga ese la vele ai o lo fa fetenga sai ile numero na ia lungali o le mela fa ila utala o ke ro po fa fonga mai nei ba la te ai o te le fa ilo ai ngo sa wa vili atu tali mai o ro o ke ala mar fusi konga la tau le tu se ingo ele tala ina okay la wa kaki la ole maka ke kele o ingo la ye fusi konga au tela tu bo manga kala ye tu sa la pe o to tau fusi foi le e lo vinga e fa tu foi fa bela te tala se o ta to ole va fer la loi man e ke kilo tu la va ele o sasi e talia le sasi a va ku la kalai ya le winga na la tala le te fa so fo ye fa moni e lo e au te lo fo ai o la ye le o ye fo tu i fa ta mala le la ai tu fa tai le o na o don le tata mi ya ba tu le ne va no e si ma nga me fa na e fa so ma ni so ta tu fa to ale Tasi Market fa tai mole ave no Asiata o me mo ki mo fifa ka ya ku ya fo pa nga Sione Market mo ko fa moli lau ko ngur ko ko me Samoa e o fora ke minge le sika ko container fa kai la lang nang winga wa ai la va swing kele male o mai e fa ngale o se me ma ko fifi ma ko kele mi kai ai ma ko fa kai o nga wo ko lo hinga le winga o me ala ngo fa yaku ya Sione Market o le toa tu to le o kari me ko ainga fafkai after ya ko pulele fafkai la mo power me o mako kom fai e improve mako chefs amar coming e ya chat o mako container le o la vo ole o kamalaisa o kamale wole vongu lu foi chata o kai mira ko aven kai me ka o wa ka nga ke sa pusa ma e o ka nga fai o ko kai minga te tau le o affording ke le pusa e ma fai ana foi le pem fai ona ave sa ta pusa ma mo e ioi ko muri ioi e ma fai ave il ka wa le fa fo ma sa mo le o fa ku ya foi ya Sione Market ke o afal me ave no la sisima la fa me sa mo la fa pico fa le ai la o chata le ma ke o ioi kali la Sione afa pe lima se da lu se ba la sisima o no pulo e maro fa tai o le tanto fa tata nonga na male tanto Tasi Market le fionga le lipo le fionga ia Satiu Sione Market Tasi Market Sione Market le fionga ia Satiu Sione Tauti and I'm from South Auckland la vale le fia be se fo le tulanga le tanto fa tala nonga ia fa manuia le tu le au nanga le Sione Market e tanto felo ai verso fo o la mo le mai ile o fa sidi le ka fa ka la mo le mai ile polisidi family atu o le se ma o se ma ka mere o kwa ya ku ka la ko fo oi ia la anga o le fio mele fio ala mo le mai o nga lofa ka ko ofisa ia ma Samoa e a lofa tele antu le fionga le tabai tai pule e a o le tatu Sione Market e a o le taimi fa so foi e fa le tu te liu marka pusa ma mo na o mesili o le o mo na half price mo isa mo malo fasta tai fa un tatu proclame pe fo i tantu fa salu fa business nei. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan.
Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific. Toe whawhero ia tu Samoa i le toe whaawawa i le proklame ia mai tātou mālo logo fo ia mai seo le onanga tātou company lango logo sua Pacifica Family Health Group para ngā te leo le tātou Pacific 40 ma le tālo whawhaucha le OCA leo tau sisira mai ea ua o tō nginga ku le tō nginga le tātou wa onga ka muta le Oceania Career Academy ia le ngata fo ila i leo le Tasi Market o le kele fo i lau whionga Leaupepe fatu o le tele fo i o market wa iai ia wata tau fise ta ia le telo taimi ia Tasi Market, Sione's Market, le fatu amai antua ia TL Market marketing. O ia lea, o te whawhelo ia antu le whionga ia Leaupepe Talai Talai Lene o ia fo i o le pulisili o le tātou Titi South Pasifika, tau te sisila mai. Ia ngata fo ila i leo le tātou Pacific 40, ma le unanga le talo whawaucha. OCA leo te ofu atuai, ia rango ma ua umore sui o le OCA. Ia lungo le proklame le vanga fo i o le afia fataro fatu le ofionga pa i o inga wharangilangi. Ia, so fumanui e lau tō wha i le vai malai, la ufitalenga Asiata. Ia, whape fōna whawhiro i atu le pa i o Samoa lo mafuta mai le tātou po kalame. Ia, tātonu, ia, whausunga tāngan wanga mataru vai aso Asiata. Ia, ai me sei fōila. Ia, le tō tele lau au sa fa pena le lava malolonga ia no tele o ta longa sa va pena mata mana las foreli ia e o manga luenga le au ia tapo i ta longa po per tu langana malo fa tai e tele le tu la a tole de to ma por kalame e tele ni tanto giveaways e pe ona failo atu le tanto wa fa lo lo ma tanto post le na va tu le uli fia ka giveaways le ta longa le la soltaio lima mantua o ta longa le ale moana Pasifika. Ta alunga le sa tauna fai i Australia. Ai te wata unu watu ai COVID a tole afole awale Western Force. Le ana le fatanu wai. Au le la fatanu la swata ya i Mount Smart Stadium. Ia rona winga o le moana Pasifika ta alu ta ya. To ta alu voila ia le la stona. Lua la tu talong o talong la le swata ya. E fiata le ye ta giveaways. 5 tickets. Lima tickets a faite no foi au kilani. Ia ko a mai la sila le tātou por kalami. A whanga solo e tele vaenga matitala noina. Mai lava le tātou manu Samoa o atu i tātou tālonga o le weekend. A whapea na toina le manofo ma tele fo ilo tūlanga. Ioe, na e tau fasia ta maiti le whalewe lave na ua tau waru i lalo au sa e tāpua iai. O le au ye se ma fa so se taimi ele nei vaenga o le afiafi ai let's start with our free tickets first o le ale conditions o le tato ta longa ma tato facili le nei afiafi lo fionga Leaupepe ia o no ta inga a faia ye se e lango sua malmalo sile aule al moana Pacific ia langa pio le aule le e tapu ia o matato o kilan mali ata alo le plus avel tato famomo ata alo le moana ia o tato lango sua ye o le la tom fasiata e tasi tangata malo ai ave uma i tato ticket 5 ia ma fai o nalo ma avelo na inga sole manga ia la le vaenga e te lole me mali a fa pe te sila fia o e tele no foi au kilan wa ili singa conditions on ta ia tau longa ta sia la ta no mai pe alo fina ngalo wala ngol Titi South Pasifika lisi sponsor malosi o le tanto au le mona Pasifika
o le fa moenga ia ta alo mai tatou nei au kilani il tatou talonga le ma oi pe ofisili fo le atu inatu ina ia manu malo ai kasi la malo ai ave malo ai mana ia wai le nga fo ile vato le lua tolu ala to li malo fanau o le mele le fo awale la tau mata ue mata talo no wingo tangata ia la man malo ia le la tatou tapu ai fatas la ka ko ainga la tatou sau fa fatasi tatou poeta fata ko se ma no wingo a vato mau masiata ticket ia ai u mai sau tupe fa stato me ai si o ia foi que ora le si o ka ku me ro ngi me TV o me ka ku e mo ai le fa be io le ai tato fe lo ia foi ile so dai ai o te lo le a lu ma fa wa fina ngalo fa lo ta fa fsili o le fafsili ia la kufsili ai fato atali fai unga le la fato atali le la vatul tato fafsili ia mana ia o ai ia le tamata alo o le awal moana lea ua ova male afe ai wana ausia talu ona mata lona lanta alo super rugby tasia tamata alo le awal moana le wona ausia le afe ia points talona mata alo super rugby sa o mele ngole o tamta alo le 5 tickets o talonga la sota ya man tol talonga e tala ia faito ai leono ai mata talonga le fito mana ia lo winga o le fisili le na maratua o sua fa uma o le mo o talisa e aro le tanto draw mana ia e fai tato vili walang ele fai unga lo no winga ma futa mai tanto porkalami ioe uma enga Vaetolo sua fai ko fafsiri mai ngisi conditions matulang o io te lohai e te le ia ile ngau le kongi mau lautali na le vai va foi le fa mo le laki mo le ai tato fo e fo al fui ni la pala pai tauna e mafuta mai tanto proclami a me se tanto se e mai alava fai tanto vili la Vaetolo sua fa ona e omi mai le messenger tal no ai lava mfatu langa tu le fainga lo ticket mo le aso atayau e te mai ai tangata e to lima wala ko menga le keli nga sa wa ko ngi merkat allo le ka fa so lo meuma ya mai nga wa wa fa ba chore o ila na malo ya so ye to te fa pena o yo le ofisili na o ai le tamata alo o sa mo kamale ya pe fa pena man tole au le o le iti mai ya Samoa matong ya la le fa kula po Samoa po ko ngai fa ngo fi fo ya ai o ai le tamata alo le mona pacifica o lea ua ia ausia le afe ai talu ona mata ona taalo tonu super rugby talu ona mata ona taalo tonu super rugby omi mai lau a mai lunga le tato komen mane fa sa lunga komen punga e lo lunga komen im fa sa wai sa a mai lau tasi lau tadi e awage lau o manga bilingo le lisere au na o le tasi ale tali a pia mai lo ngoa fili le lo tali fa bole e 5 ticket e mai mo fu ai ia le to ainga ma oe ma se fa na pe a fa mo le la sota o yo le amata ta fa ta nonga ta amata baile super pipe ka ma ka baile fiku mana yerta mata mele ele super rugby la ngolena le wa avata fasilio le mona ya mana ya fasilio le mona ia te loe wa uma tau look forward ona talo mo le mona le la walwe wa pel talo lo le mo le no walwe lo wingala mai tapa anga ia to lima le la tato felo il taeo pu e tato wata ia fai fa lenta to mana ia e yei fo ya te wenis fa manuanga e maua pe a fa pea ia te awai mai ai leanga lo manu malo ai ma fiu e fa tali mai o taeo ia lona winga we misi fo na lo avanoa ia e te fatalo fai asiata ma fa o mai lo le malier te lo me fa ya tul pokalam ia ma sila pa nga e sa no Leaupepe mai le fe fo il na tu inga ta alo leanga e isi tanga tala fia man malo wa mana tua e ono sa o mai ni tali to se lau Whakakainga. E ono sa o mai ni tali anisi to over to marse food. Ai langa o le tau te come down ni vidi. Ai a vili akula e manguia e le sau mai le whaongaina. Mai mau leo le vanoa.
ai le alu pi honest mai ai lo ele mfaina mai lo ai ngato lima to e vavi fa so tai mai ai si to e la fole ai si to e la fole le tu la mai le no le stangata ba le ola mau mata to fa mau la to la ai to no tato vidi la valta mi tato te so tai e tuai e tu langa fa pena omi mai o le wa il tato team e monetaina e il tato tali ai si tao tu super la kapi Crusaders o fa yunga o le yunga le to si mai quickly have a look ya le na Crusaders male Fiji and Drua le u fiti almost from Tasi the Crusaders e le tolu le au fiti ya nga ko iloa le ka o le ka sa o le ya ta to iloa lava o ile silenta alo ile so Ferrari le lava le ya Reds mal mona Pacifica na yel ta no le ya e pe ya o le telo ta longa mona Pacifica ya tu langa voile le discipline mal to e le mfainta alo le valus for minute le ala ina to e ale na mo ala to ai mana yela to tam fai se lau pasene mana ya tolo pulo ai ngo fivia la ngo peki le rage la ngata talo iso nephew so nga ya Richie Asiata le io e numero lua le awole rage ya ai tolo pulo mana el tam fainga moni mana ya foi ai mona Pacifica na tau fa fe lo volta lo ngal mali rage la so for really ona to be la yeto be al tatu te por le fa por le Ryan ilungo le tanto na aso tona tala balaya ile Chiefs mal Folasa ya ole foi mai tava tu ta longa le ya u fa vai ya le ta alo le force ya len mo wala to wai no winga ole ana mo tinwa a maximum points for the Chiefs ile el ta longa le ya me se tapo ina fui mo no man la to vai ona ta wa le mo ai ono le la to te tau fa lava male Hurricanes male Waratahs ia le tulanga voi le mai le fitu ono malima ia le wa manino lava le Hurricanes la toia wa manino tanto me mai ai wa ta ona talonga ia pi mo ia tau le o ia se fa mo nga tele ia me mai lo le Hurricanes but ripples ia But tua foi lo fioga lo pepena fai ta petinga ta longa le nei Hurricanes but reports ai lenga tailor ta longa le Blues ma le Brumbies manino lo fai tu le amatua sodi o pule ngo fa ko le amatua sodi le Hurricanes ia le au Australia fa maru tu foi ta tu pa anga mai Australia ia ale ala na mo mal to na la tala ta ai no fa tu fase fu nga ile fu fitu ebe fu viva ai sa le ngol talo fa so lima lo manaya o le anfo le repos la tu ta longa le ta te vai atu a foi le pe le au lona tolu le repos le na fata alo ya ai le afaina o le mesi le wa maua ya ai si via po maximum points on the Hurricanes awai sei uma limta tal no I result talonga na fa di melor tato taipo sei uma ai sei to au mai ala ai mana tua o lena tau nu lava la uia o le la tasi la mat na tasi la protection nansa ai mana tua la ta me no le talonga le to mai al taipo le Blues and versus the le tato le na fa mo le lava te tu foi du mal tato na taipo le Ryan Family sisi la tula ia le talonga le no loanga io ai longa nga ia se pulu nga matua o te fafetai o toe fo I mai le last minute e manu malo ai le pulu ele ia tava se tulanga ko pole mato au kapua ia Asiata lu se fulu minuto il talonga lu se fulu tasi ile se fulu balaiva ta longa jo mana tuan o fayatu e ola umate li ta longa le e malo le Brumbies ia e mate li ta longa le ai malo ai fo ie lua ai ino walu li ta longa o fayatu so le la mo ia au fa pe ke lo ko karokalu mali ai le tua o fayatu le tua io lo fai o ke le manga o le lo ku Leaupepe kai o ke le manga o le lo tu ia rentanga lo o ke lo ai nga sa nge fa se lo tu le ia toi ave ia toi fa malo le pulu o le unga I o lo famtalanga na fa na se lo protection le na manu malo le Blues I ai lua se ta longa mata ina le se le vave mo le napo ona le foi no tam fa me le Brumbies le atam fa me ia sa tu lua ole Brumbies mal Crusaders ole atam fa tu lua le se tu tolu e tam fa me o mal tu lua ona tu langa le
o la au tilo na ile au le longo fitu a wa mo tinoa o le plus a ia pe ate wa ma e uma o le vaso nei masalo ele fata alo mula o le plus masalo le la au mai tama o development se o ko kala ia o to tala fo nei na fai na o ta alo male au le promise for mai ele o le manto wa best 15 le le mai ton se fa uma tu la fam talanga tu langa ele matal nonga male li fai o le plus o le mafu anga tamo fai e fa malolo o vai tu sa pe fai ina ele vai tu suia tu langa mata tu sa vai la pe malo le crusaders ele i mai lava ele fai ana tu sidi ele tu langa foi la mamau o le foninga mai o le highlanders o mauti no atu va ona vai si mamau mai o le ringa ia vai lalo o le ringa la tala o la e falling mai 99% pe fa pe le 0% e ta alo le plus mal highlanders il quarterfinal la o mauti no tu langa na o i lai le tu lua ma tu to o le lava lai tau fa war ta Chiefs ma le Hurricanes ile e o alva yaso nei tau lia ai alva yaso o le fa si mato mama mai lunga tu fo vai le tatu standing na wo ia i lunga o le au faisi matou kilia mai lunga o tele malama ia o e po fel kilia na tfa mai ai se la ia ro matou tu tolu valu tolu fitu tolu lima mana tuala ile o au male le afa fa ngai male matangi ile male il temire nei io au vile le vengo fio no fa ia tu ia nga o mako e wam safat io o le toinga antana de foi fatalo fatu le uso ya tausini le pai io ia le o me io me le au ka pie le ngi au vodi io sei Tauti lo pe ma si la tula lima fa mantuala ama loku se sai maximum points ma sai lo lima to ama lo le Brumbies ai maximum points e ma fai ona sau fa iva o le mel te fielo o ile ta no mal Brumbies rason nei o te le o mautino foi se uma su e mai po ile la ta alo male Brumbies wa Tauti lo fatatianga lea e ta alo na le fama lima lo no wingo Chiefs mal Hurricanes lena il time nei ya o le Brumbies ma warata ya Crusaders mal Reds ai vai le Highlanders mal Rebels fai si ma mal vale lena lo no wingo mautinoa e tu valuana le Highlanders la o mautinoa lava e sili le Blues o le tulaga le na leu te vai tu ai amana tuala afa pe te ua to ia se fesuia ina i standings le ia e mai se o tatou pone si pole ata otto mai ai lava ia em fan ofa ia tu eu te alofa ia fui mo no mala na io e le alva fati atu fa pena a wona ia sto fa mo moenga lava le faino le anga o fai vai o Hurricanes o fai vai o Hurricanes o le alwa tua ma tu foi o mato bi tau fa kami solo mai le amatanga ai o roi me tau o finals paula le me se foi la to for aule e ma fai foi fa pe mai le au le Chiefs e fai si tele ato finals na malo ia nai no le Hurricanes sala na fa tasi na champini le Hurricanes a te loi ma to ia look forward lava ia e fo ia na no tainga matan no ma pasta tanga lo ala mata su en ma tiki to quarter final wala mo tino ai fai Eden Park ia o nei lua vai te o lua mau malanga e ile mo ai da o le mo fa mau malanga e va vivini ai ole ia fa tai fo wa so vai tanga lo ia sala kapia mo ia ile i o le tulanga le lei na ia malo i tulanga o talonga le sotaia Moana Pacifica versus the Force lima tar fitu ka korwia tar fitu ki ka fa talonga le ai e te ono manu malo ai ni ticket se lima e ave ai lo ainga il tato ofisili le o tu ina tuilunga e uma fa mai ai mole se ina ile fia file nei o ai le tamata alu ale Moana Pacifica ua silia maleafi point ua ia au sia talu ona ta alo mai i supa la kapi omi mai lunga tatou komeni fa wo tatou proclame si tatou ua sia ia le te tofitu pe a mai tatou fa sala longa fa pisi disi nei le fefi Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa.
ona whaangale e whaatau ai o loa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fua tau ai lesia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua maua le apasusio se wa fine. So se paro loa fai ngo fie a me se le te whai ma le telefoni tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tama ore ainga. Fa te tu la vale tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam fai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Joy whaafero ia tui joy fo mai e o le tātou balolonga i le poroklame o le tautai ai e vai ko fo i o le fiafi le tātou wasa ko fof ko a whatutu fo i le tātou poroklame Leaupepe ai o vai atu le tātou whaalawilo le na te anei atu la vale aonga le OCA le tautu sisi na mai e ia se fai atu sin tapa itala le OCA ona ta me ile i le tātou ta longa le manu Samoa o mai le tulanga le OCA ma le tātou wau ia Pea ona sisila tu foi i lau mai moanga sa mo le nefia fil tatou falau ilona. O si te mai tai sa mo le na o lea e avelana level 3 po le aonga whakamuta. A le Oceania Career Academy. O lona winga, e leo tu e tau patino lava le nei matawhaior kamuta. I na o li. O lea ua matau na ngai mai eita mai tai. O no le tūlanga lea. Wa lava foi lo latou to mai ma lo latou malosi. Ia e whatino ai ia le e whaatino ilanga luenga, rono inga whai o lete mai mua mai. Ia, o le wā mata to e whaatino isi a tātou registrations a le OCA. Ia, a wale le semester lona lua. Lea o le a mata ia iulai. Ia, rono winga o uni a toa. Le lam whai ona e a ngai mai ai. A li i mata mai tai. A whai e te sitseni New Zealand pe te nofo mau. E te a onga fua i le tātou a onga le Oceania Career Academy. E mwhaina ave lau level 2 po lau level 3 o le whakamuta. Ia maea, ia e mawhai ona fsosoani fwoi le OCA. E tapena uma au tū se mna o mia. Ia to e fsosoani fwoi saidi o saunga luenga. Malo whaavitai. A o e ta ua ile whaenga lea me sisi tua fine po o si tau sala le Samoa. E o le tau lo mawhau feo Leaupepe. Ka fefe se kumu se konkala ke ska mai kai Samoa. Iyo. Pa toi fo. Pe mila le la fasa la wenia no finga luenga le kamuka. Sia ki kula o se fa fonga umila le ka fio lai le tele o le awa. Ai le wingo la utala. A fai o le wata toi le tu ai ngā taimi o le lalo langi marisa valinga le nei wale o toi ai se va ai ngā whapea o le tu pa vai vai lea. O le ua tātou i le lalolangi o le tutusa. A ia tutusa uma, e a matūlanga i tiu te mamatawha i oi. O le ala mea la tu ua i lalo le tūlanga i te tau na lolofi fo i tabaitai. E whaia le vai. Awa nei vai tengi. O le tūlanga o iei lau tam whai pia whapea uma lau level 3 whaso solo i lau level 4. O le tele o ngaruenga. Pau wale mea o e le la whai o le whaatonu. Mal fascino. Ia, lena. E te le whapea o e o ngā kampania la alu watu e toi alu lalo palunga si ma. Ia o le fuanga o le. E di koe whea. Ia. Pawanga lau me whai. E mei. E te longa luanga mamafa. O le ue masini wha ona po nei.
lena e fai ona whaatino ai pe ona e tautu lo lau saunoanga fo ioi a fai a le tu langa le fai mai se company a la tu fo se tamai tai Samoa au le lei ia stangata lava malama e sa oi e fa e la tu e lua rava no mana mia olla se la se lau apalai io ai no go winga e ta ia so ama haru lea ia mo singa mo le ofisa fiata nol pu io a wala ngar ko nga kala fe mo wala ka mo fakaka makile mano le io pare wadi io fa toi foi le lilo au ngisi fe ai mo wala ngo se uso tau sidi le pa ele e kaule fia la yer vanga ai fe mo wala wadi na ya no fa pena o le pule po le konkala ke le e tai ka mo kar ka mai kai e silia se tamana i le interview tasi le va ia lotta to ruatanga te nga company mai ya toi foi mai alu nga wenga le se me la ya foi io e casiale e tasi va ia akai ko ru le wori o sa ora me nga kau foi io ai logo winga a tu island tamai pe yo o ka mo kensi le wori ia ia wa u te lo foi io le atato va ia il foi fe au ai alu tu ka muta pa tu songa tanga loa la fa Sofia non Elisa tala fa yal mata o Taupea el blues io le vela ese la wala e fa nga melta wenga ma ala hurricanes ia lo no winga e ki nga fa longo ko la furu le va man tuale io e ki munga wa leva nga la sa ungi e fa nga wenga alla wa fa Sofia fa nga wenga ma ia le ato le jafu na ma wel tato numero ya mal let's see sama io tato numero le over se la ono lua valu fitu tasi over se la ono lua valu fitu tasi fa se tai vai te o misia lo va no a fai foi o te mai tai te sila fia o ele leilo ma fa le tulanga le o lo me alo fa mai le tu fa lo tele alu le e kamuka ai va tu to fai ma security e alu e tai kamuta e va tu ta ma la inga ngofo va fa security luanga o yo le fa so tai le tanto website e lo OCA tai to fitu al tato man Samoa le yo tato no tai to fitu vai ngoli man tola tala no fa tu ya o le backline ato le blues e Samoa ma se vanga na ya le afa oi sei sa so le fesi second center o wingi o melua male fupi e sei au mai ala i lunga le io fa pe wi ele sak pai ke ka male ya we vai se to si sira bel tanga tale io na we o le pine fe ari le pe ka le o mal sama io ai fo io to lo wena su alo peti le fo wa ta to ale la e io le o le malo fa su ona la tu lua le auti te so ala ya fa tai ya na o to vai o tama ya o tama e ma tu foi la lo fo na pepeteli e tau te tala noa lo ile au solea tau te tala noa ia Wellington io walanga o tama le na mua i malai o tama le na mua malai ia Wellington na fu ayo na sauresi parrot ia le alava i wen ia sa li foi maresi mangu maresi parrot le se la lo ile ne ora wo io su ala o tama le io la pito sa tu paitea io se ma to pito no le vainga io lengo ma to vainga o pito no ma isi ma sa tu fia e pi tau li far kirkiti io au ma to la i vainga pa wala le vainga i oli tuti na la vainga le ma to nai far to le la o vai to fo ia fa tai fo i le pulu tau lanu ma ia le to lanu moana ia i tamai ti o le matangi o e lo le mafu anga na saua ia le tamale lunga nei o le teine au kilani le la te nofo na pau le tala ale Taupea au kilani fai ai pule oi pe te nofo ai la loina pe te saulunga nei ola walu lo ai si ua foi ai se pico sa si ua se pico sa mo si ua vai se pico fasiko o le usai o le mele le la ua ngai me luna nei o to fa mo sali e la le lanta
Leo langa leo tatou nei vai atulo foi lava wa a makalo fa nga mai a inga mapele nga inga e mai le mai ai tamata alo idunga uyo lea ia o le tatou supa la kapile na ua nei ngalo ito e uma fali tatou sei le uma tuato te le lava ila tou le ua au mai wa utau vai tu foi o le tau vala mai matali sao ai o tu te pole e uma tatou ile tatou vili pe mai a ia le tatou fasoa le ni vanga le fefmat proclame manu sa mo ti tofitu le sa o mai tau tulanga o ye tatou tau fainga o le matua maualunga mama e tulanga o ye le tau fainga mulianga tele ia mal tatou au ato po le ava se tulanga no ele la tau fainga ana po le ua malolo mai ai ia fiti ia o mai foi le suwe ina o le tutolu mal tufa ia le foi ina fina lava ta longa na mafarani ai manatua e le ta interview na fatino mamulianga sa ta fisilingi ai o ni au tu sa fatatitia mo le nei tau sanga i lana au ai sa ia ta ua o le objective pito i silio na ta wala i mo latou ia i to tonu le top 10 ai le i uma le series o nei tau sanga leo tu sfulu ia le ua au sia la le tulanga le o to ye ni vai o le tatou o te tofi to fia ia po le ufa to lua o engelani le fai il vayaso nei o na malo lo i lo lea o peia fai i Las Vegas i se peia au kuso po iu lai o le tournament muri lana ia ma award ai lopo ai e champini au te taritonu te leo lava noa o le ua au sia ia le tam whainga len tam whai e tonu o le top 10 o le fo i la e mai tau atu o le tau lungu basili atu fo i tatou ai ma ia New Zealand ai peia tasi tournament o lena ta alo New Zealand tatou tele iai mantua tau tele i o Spain ia ale sa i New Zealand ona na mo lunga tele o le au sia ina o tournament e tolu en tatou iai le la ua watu alo tatou tu se fulu e le iai se mafau seis e tau te o le tu langa e fato atolu tournament o tatou ta alo ma lo fa dai lo finangalo ma ele i lo fo o le va le o le tatou o si ai tatou le to fo i mai nai vaenga fo i le tala no i nei tatou ta longa te to fitu ma tu langa i le ta longa le ta longa o fa longa tu i la to lo fa salo ina mai ta longa te to fitu se time mo le nei o le a weni si la lungo ni finals well for a while pe fa petu sa o le fa pena fo i le Africa ele yo ilunga ile o le lua fe se fu tolu e po lua fe mal tolu le taimi muli na le alu Africa lunga se quarterfinal ale o ma eu vo ia me se foi la au nene usira wa pe o ngia o ke kele ngai au vo ile i ta ungo nei ta mi sanga ma tulang fa pena ia o le va ia ilunga o le o fola fo ia ta tu so nga finals e la utala na faila matanga prokala me lo fonga lo pepe na faila utala le le mala utuala lo o te fia ma to asela upa sene lo fia e ia va nga ma va no for improvement e te tau fo yo na tu ua tanto na ile va nga no i se culture fo ile le pe o tau o lo te fia ngia le no tong 5 so tai le fionga mulianga tele ina ia mosin tatu tal no nga uti lo la la to le transitions la to malanga le taimi nei e anga ile si vai nga fatonu ina ile si tamnusam se pe ka ka alo lo ma fiki da talale e pe tau ta alo lo ma fiti pe wo to titia ya ile le to ainga ma fau le na fo ile le pe wo ma kwa fa ilonga fisili al tato le malo a fo ye ta longa mai o le vaias o il pool games tato na tato atu a ma to ainga mentality fo ile le it's job done kako ia i foi lenta to pingi mua Spain ia tato sau ia Ielani se o ia Felika ile ito ye si tau pese kau make foi ile e karosia peina shua ai na o lo fo ia tato atu for the quarterfinal za na matua o to tele se lau pase ngia kako quarantine malo samo ai pe o lo ia fiti pe tau ye se konchan na foi le tato pe se masani you know prasa un so finangalo mantua o tato tanga ina ya tato la matamata na pe ele I mo le rhythm mal tato au
le sama sani ai o le aveina le polo ma o loa tama faina breaking le laina ai pe talonga le mafiti tonu foi ele o se winga lo talai le fale tonu tatu tapenanga o le yo la fiti okay mana ia o le asa ti lo tonu a fiti vaenga e disrupt ile tatu au a war tele or time your defense fiti le tatu fale tonu wa fi wata to tom fai attacki e mi se tatu player si tele na e watu ala wai la wai fiti na counter rack foi disrupt ato e fai lan tatu fa pe mai o fale tonu tom fai tatu au ai e fo ile si manatu o lai ele le tatu tapenang o le le tele fiti ai o le winga o esa no le vanga le wa e tau o mai mana ia fo ia o le winga lo tala la uba o le net tatu mata ma pau fo ile o se tai to fitu o makua yo ka le moi mai ia le tau ile mata ina se ia o ile tau no an a fu ile tatu ki fengi i ta longa o mai kwa paso afrika le si au pe yo le o ka ba taxi fo ia da matua i fiwe e tau ma faz ai o fo ile tatu ta longa lava ma fiti la utilo we did have a lot of mistakes. Tele tatou mistakes sai ai e pe foi le ko ki ale ma faina tatou holding ale tatou le nai na ia o mai foi la ia le tulanga le sko foi le la sa vai le o le sina vaenga no vai foi le fa no le sto le no vai fa something that should have why tell ana tau lia le sko pa e toi regain le confidence foi le mana ia la wata to tilo se competition o ta longa le temile ia ai pe what do you think o le vaenga ta Asiata o te loa o maliko altanga ta mua lava o le learn mai tu langa le e le ta o le no ta inga ta mo fai e sawa le tonu fala talata ai o ta longa critical fa pia ta ua it's so stringa aya me se o leo la matanga ta longa yes ele o ta ua te le il taimina pe lima pe fitu ai o score ai o la ta te behind il taimina ana mau tatu ai na te lo tatu te finau foi ai o le winga o fam talanga siat o si usolea o ia al tangata pitu te le alana le sona le la mau mai i le tulanga le te lo foi la la so so ni ia mulianga a wa se tangata e sele exciting o lana ta alo fi te le foi tangata mata e o to inga ta mata alo voi le e sa wa e matwa e ave atolo na malosi i tau mafainga ma te lo voi o lo tam fai e fail tato culture lea ia celebrate le success peila le tatu va ai ia i le tulanga foi le matua i au motino le score ia e matua i fai a winga ta ma foi le loi o tatu brand foi le ai le fa pela o la AVCL tulanga foi le lo fata ua o le mau le ai pela tulanga le wala e close le talonga le fina o te loa wia na vata tau al polo ia te le foi le le motivation story mau a uma kick off mai tatu a mau se vaenga e na improve vai tatu compare stata longa mafiti e tau fe lo tatu polo ina mau ta longa la yes o le sita longa mafiti le foi tatu semi ai e ai mas tatu polo na kick off sa ma tulanga fa pelo tau ia fa dai Leaupepe lo finga lo vanga le nga peina len tatu mata fatas e sa le o isi taimi o te roa fa i fo se vai nga le asa no se le fa ya o nga le vanga le o le preparing le o the decision making al tamata alto tas e ile si kai mika ki kilo e mana ia foi le e pika ke vai ma mau tua e pe tau fai ar furuka ile stai mi foi le ile stai mi papa e mi milo le se me ia so no markiki kiki ko ala i luma walaki ile tulina ia o mana ia e mana ia amantu o polo ile se polo se la mo le polo se ala fa sol ai tu langa fa pena ma le si to te ile status si ko foi na to titi le to ave lunga lo foli o no leva no la o tatou la kua pasi malalo ko ngor pou pasi maro ko ai la o ai tua le na to te tau tu la vai kiki era Afrika fato ona iva enga ia e ta ia ile soifua e ia lo no ta inga fo ile le le vai fo ile fia now celebrate peita se faile ngar wenga get it done first ka ko celebrate la ia le tu la ngole e ta ilo fo to fia celebrate pe tu sa ba fia celebrate le malo le tu pe a oni ne tanto ua le pulena
Matatou fia fatasi. Ni tūlanga o taumwhainga. Se watu ala o le mentupu. Polas whareile au matamata le matalonga masiata. E se le matangi o le po. Ti munga I mangele. Te mi le po wa. Te ars fulua wa umar talong momua. Umar talong momua. A lo o talia le talonga lona lua len sau la pasiva le lima va veau. Ia o le matangi la o le matou ofisa I mangele. I le Maota Samoa po le vaenga le sa ele tatou Samoa Way. Ia, official Samoa Way. Fai al matangi ia ale tūlanga le timu. Al watu la asiata voi lele al watu I whawai telefoni. Te le no poina vidi ai o le wa te ala sfulu ele po. E to e pasi mai lo asiata sau tutu. Ai pa ulo mala au le ai oi. Wa ua popole fa pene ele o fai se tatou Tautai. Ai viele di na e o mai lo asiata tonu. Ai pa ulo malau la e fale tonu ele si tu fali. Le na tau hui le o te le do po le me o le tupu tana fa pea e fale tonu ia tupu mas fa mela le la udi ka alu se una nos faltalang a mele o le nganga tapoinga e lu para lasi mai la au kele ia mana tu fo le o lo malo si ele nganga pa ia e malu pui o fa malu lu o tu la ia o tu sa tu talo ia la vea siata pole wale tali au tu sa e mana tu a sa video le napo ia au sa o lo tong fainga tau so ta ia mrianga yo e la tau bala au le fionga ia mrianga tele pa lima tau mo moli e fa malo mo tau fa ia ia mafaiana fai mesanga shout out to ile on TV le mata to mala fionga Leaupepe ia uyo le tu se situ ele Italia lau tarsanga nan tau ave ya muliang o le ala na pa ubona malo la va le sai malo le fa to la tato me il tato fa salong fa business nei foi mai tato sia kia tu le unanga tiji sa le se foi o le Pacific 40 Bili ro matatou ola ngi sua fai uta tia mai lungo tatou wa pe mai tatou fa salong fa business nei a fai te mo mia o loa mai Samoa manisi o atu moto le Pacific kai pe yo fiti matonga e na o le Tasi Market te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua fatoanga e maua foi ia te maisi me tau mafa mai le moana e peia ona ufa atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti ako karongi we foi ia soi maua foi le umala mai tonga e le ngata lea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua uma lava I Tasi Market ai fa fetu langa o fa lave e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai nga le leia le o le pama le gata foi lea maua pusa moa I so tu ai nga sizes fa pe foi la ka ko pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tamaya mo fa la vergata foi le pusa pepe il Tasi Market e maua foi pu mo fa lave in bulk I le Tasi Market ia le na Samoa a mai ala ona fai umala fa tau nei le o danga le Tasi Market aua nei e tu mu ai alo fai nei tatu ai ngai Samoa o le fia ngai markoviti e iai fo ile la tu o danga ua ta o le monogram e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa le ngata o nisi o atu moto le Pasifika e tasi lava no fuanga te fai ai tu ranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road I West Auckland ale ngata I Leaupepe Talai I South Auckland Can you be my wife? Taibura watira tu is football tol bito tadali tu la fitu fa mai al por club tu yai lo fionga Leaupepe o le ale tu langa o yai le unanga Pacific 40 se mai se fo le titi sa le taimi ia masalo la mata famtalanga le tautu al tatu titi sa ia o le foi sa fatau no ina le tatu sei ilas for Australian nei se folu tatu fai longa tai lua se lauta la cash sa fa penseina ia o le foi mo family nai la to sa fa peona fa tau ia top up tai lua futa la pe sidiatu mai New Zealand Australia pe
pe whaatau whaloloa, pe whaatau online. Ia le Samoa loa wanoa le tātou se ilea. Ia whapena fo i lātou sa whaunga ina le tātou website le Digital International. E la foi se leni. Ia whapena le Click X Pacific. Me site tonu fo tātou se ilea. Masalo la soa tai au. Le lau tānu ngoi send my result o tātou se ia Asiata. Tau ana wha emo atu. Tonu o la sisila mai ai nisi. Ia o laua e whanongo atu o tau reisa utupe lau tanga. Aere loa. Lau mo lau lua se lau tā lai tātou se ia te sound. E toi whaifo la leisi se i las whareile nei. E te anga waa al tātou se i lea. Pe a whaatau le tau papulu a sulta la pesi le atu. Pe la forse leni anga i numero te sound. Whaongai le Click X Pacific. E pe whaongai fo le website tali le Digital International. Ia, mau e follow avana se fulu tātou whainonga tai lua se lau tā la se ina las whareile. Alo whaavitai le unanga e mai se fo i o le tautua. Ia, mai se fo i le tūlanga le tātou Pacific 40 ma le tātou whawaucha. E Vaetolo le toa tele la tau o mo o mia le au unanga le nei vai tau. Mai se fo i whawhengo fia ina le whaingo whaatau o loa mo ainga i nui tua. Mai se a kama vavave. E mo o mia la fo i ia nga o ngā mingoia kua ukangi a risi. O uma passing fo i mai pia. Ale ngalo ele se suka le fia war ko sa mo maka la kapi au walo le unanga te tua mai ai o le Pacific 40 ma le tanto talo fa o ise tau fuanga foi le me se wa le wai le office au tu i mangele ale tanto Pacific 40 au ise fuanga ai wa ila to ya nei tamama tina matua lo fa Leaupepe wa he mo ya e kau ke fa sufi le online e ya na yo tanto matua o le ai sa vali me siopi. Ia ai mawhaiana mawhaifo no mai whaongale unanga lea so soane e se wanga whapea. Ia, ono le tūlanga o le tātou ofisa o le mangele. Pauna o le whalo o le vāenga mwhaiona ngai mai ai. Ia, pia whapea le mwhaiona e alu online. Ia ono mātou so soane atu le tatongi ina sau tālo whawauta. E la whoilou a inga i Samoa. Ai, olo istam whainga a whapea mo le ngai luma. Ia, o lātou mwhaisa ilin whalo loa. E mwhaiona whaipaanga iai. Mo le whaatino ino le au nanga. No winga a whape iai sina whalolo le West. O le mwhaiona whaipaanga iai Pacific 40. Ia, e mwhaiona nga iai lātua no le West. Pe a whai le mwhaina alu online e la fosau talo whawauta. Ia, mwhaiona nga i whalolo le whaatino ai. E le whaila si i tau au tilo mai anga i le South. Ia, whapena fo le lai tu i Sasai. I le East. Ia, ona mol fa faingo fiina ono le web silingia male ia tulanga ia awale ole mato fotuanga lai ave ina itinam tama matua va aisi ole ainga se laititi e fe soso niatu pa wa fo tulanga e fa yatu lo fa pena ia etelana na to e tatal no mai ia nai matua ia fa mai se e mau lo fe ka meki le pin number mal password ole internet o lo no winga ole ata alo ole ala na pe fa fainta ia ai ole ala ve e valaulia tu lava ia a muala no su mai le tato office ai mangele ia fai ona mau atu ai le soswani e yeni so ila to sa so tai mai lava na filasa ona sa fatino la to cash power le tai au ia a pe o tau fasea mai e wa over matolu tu la e le processing atu lava ona wa manino le longo le tato website ola so sa fatoa matan fai mai tato cash power le lima le fiafi lima le fiafi ono lo tau tu 7 no e or tato au fenga venga le tapua ingole le sapati per masani ai ya ma tau ma futa tu fo inai ainga ola tau fai fa malu la sa basalo lu fo lumo wa mato na ola le tato tu ma tato company ia ona tau fai lava e fatino tu langa masani ola so nga fua ia na ila stona mata mele valuta e au se ia o tu le se fulu do le po le fatino le tu langa le cash power ia ola sa ia to mali e mo terminei o le lima le fiafi anga ele se fulu do le tau fai atu ai e ia taimi a fai foto na e taimi lo te fulu ia o tau mo se avno ia la tau fai lava so sonia tu le cash power ia langa o fai sto te lo la tau o tu ta mai foi ma tu langa saunoanga foi o fa o mai ia ai o le nga vai le na o lo manino ai lunga le website
ia taimi whaatulanga ino o le tātou cash power. Artulanga ia le fia tautua mōtau. Ia le ia langanga ia e tau mwhaila vai sosoani le tele o taimi. Ia langa lo tau mwhaifu e ave se taimi o la sa. Ia wātapua inga pio na masani i tātou Samoa. Le whaila tātou te whaia New Zealand ni. Ba lo whaptai no whionga Leaupepe. Ioe, ki ofu fo ia autou le rotu so. So le i tau whaia nau le lotu. I ro pole si ama e ngā le whai matau ela le tā alo nei tā mama tau pa u polo i riste. Ono le telo le tātou le o le lotu. Ia ai o le nāwa o tātou fo e whapaleni lava le whainga o le tātou au nanga fo. E walanga o e mau tātou tangata kirisiano. Ia, au tau na tua reisi si vaenga. Do nei vaenga fo la whewha taro whantu le tō whael vai malai. Asiata ofisa ia le mafuta mai foi io kasi ngei le la kapire o langa to watching from Manrewa kurene Samoa io ma lo lava le fa malo mai le sunga ya kurene le mafuta mai fa mai America Samoa io fa taro fatu mo follow fatu tu putala fiu io le o maua lautali e valu falitaroa ia ga telea o outbreak writing o le tau mavtanga ma le tata ma David le alofi io vai le sia te tala a David la fai il temine ha mai o tala no ala wali ia la kapi pe ia tamawina ul pol la kapi ai le nona o le lape an me le David ia e mo i hoia ia lul Samoa io o Asiata na halu le outfit filia atamitia onga Samoa la foto sanga le no itonga o ki ka ua kua langa i mala mai la ia na piki tama uma le leile tournament le fata aloa alanga ana halu va le ala ki e va le e mai la tātou ia mena le te whaia tuai te tele atu ia so le hang kamo mo e whairi ko kongo ai paki lau mai moa so le nga mala au fo ia ri le au ka puai io ko wava tu se stulanga na mua ti tilo ia la ta pa etonga e te mila o ia la ulu Asiata langa o me fela wala yo no le to e mana fa tu puro ulo langa ia ila tu tonga fo ina tau e bena tupu le to ti tupu ele ti tupu na to ti fa talo fantu ya tone au va kasi le la capire yengi le ma ya me se voglio o lesa le Saumen io ia le ma futa mai sol Queensland ma Queensland Reds yes ma lo la va tato le Reds ia e we are for in le au tele le tini le ndusang ia ai alo okay ia me uma ia wa nei mo ngaro ia Asiata e pe ia Crusaders le kanta anu le Reds ta ro muli i ka lo fa ia lo rubinga la ia le alo tango falte antu io ia maro si le Crusaders io a scuola como Richie ai se ta longa te loa o le afi nau o ta longa le e le tu mamaina foi le Reds le tamfai na ia improve fo ia la tu ai le ono le to tonu lava le tau vanga le fitu ono malia wano no winga te o man malo mai masalo la o to la me sa o atu fitu ai me le Reds no malo lo winga la cosina la peki e va kula ulima pa avela ulima pa ro kamare Reds e ma tua tile dalle fia ia su ia le to far to fa o le ono tanto temi ole anta to fatalo fatu le to fine ia ngasolonga la mafuta mai i sala fai ia o kasi ale kala kapio lo ia nei matuna ai la tanto o lo tanto se mai tanto vili fa mo le lava let's have a look at all the entries ele tanto ora betuato tele lava ole tanto tarisao le ole afonga inantu ele afionga ya Leaupepe tele o ai le tamata alo ale moana Pasifika le ausilia o ausia le afe ai talu ole talo mai tulanga fa la supa la kapi ole tama fasto ole o Christian Lely Fanu pa ki bi pa ko ole sunga ya Cristiano Lely Fanu Christian Lely Fanu or kamale pe ya se fasco pe se paluli kamale noi ai
ya se tatou ai la tatou tatou spini e la utala le fia tu le spini ngai conditions ya o le tangata o le amanu malo le atu tonu ai ile le sipingi o le manu malo na o le aso le nei a tale se furu lua i le aso ata yao e le i confirminga manga le tangata lea ia tangata e toa lima e la tau te o le ticket o le la avadula ua vaenga lea o le la tato whamawina i lalo le ingoa lea e la talanta iai i le ingoa manu malo e au tafa i le tamatau ma le anga vale o le a whaamau fo i lalo suafa ia mana ia le na so whoever is going to win o oe le numero tasi o oe le guarantee e antare se furu lua ina so taiau e le I fa fisota ia mai lava le tautai ia ma le BluTV ina ia secure ma mai lau to lima ma mauti no to lima o tau e atu ia ole a fa le ngai na le wa batu lava public le tato a mainga le lo no winga ole a tato tifaloa I le tangata le na ia utafai I le tuta matau ma le tua vali malanga le la fa ma umai la vatu sa so ni tulanga na mana ia ona fa faingtanta vai peta te o tamutau pole an vali o lo tulanga va pena o le atam fai lava e fa popo se tatu ticket se tasi ia tolu tangata nai la tamutau tolu fo tangata nai la vali lo inga le la ono tickets kai kolu ai le la vai tolu ai amalo ma confirm mail tangata le malo e uma lima nei ka so le ia la tatuan so kwango me Leaupepe pale fa mau e foi la tuno ia tauni tato spini le wa si sila mai se siaki mo to si sila mai tato spini e le ia si vai o to so fa uma le vai ila to le on manu malo to dali ia count to 3 1 2 3 spin Alwatu malo nese alwatu oi sole kofiolai sole ole la lo fina ngalo li Asia David le lofi ia fa mau tu mai la wa le te lo David ni Wellington David, Leaupepe. To before lunga, can we have the end results on the screen? Famol mole. Oh, David le lofi le manu malo. O tangata le pito iluma. O Maui autele. O Maui autele. O nisi tangata le anga vale. O anga seata. Le la ka fa maua. O sai mai lava. Autele lesi. Au anga seata lesi. Okay. Ole sunga ya David le lo fiole e se lo fia. E se lo fia o le wa manu malo o fia ia ele uso ia wa ele ele si me ka wi pa wa o le wa matua e se fa mangi ngo le holanga o le tanga David ai ono lot fo ai o le fa pe le tal o te lui ai ngo David ti lunga ni ia o le o mana e tu watu ia le conditions fa mau tu mai to lima ia mau ti no o le au mai le talonga ia ona ma ta penoro ia tato tickets ia te o mai fa so tai mai David fa pe mai fa marulu watu o le ava no mai na yo ainga ia o le fo te Wellington ia se malia o tu ai tu man vale le tai au malanga ma ta tabit o ia I lo ai fo I watau I malanga mai e leila sau pa ua e maua tu e runga nei wele ni pa ua ai maua pu engol tanto wata I le studio e te sau I pa David ia tales furu lua fa mole ele so tai o no winga between now e tau furu lua le so tai fa ma oti mai ia ma fa mo tu mai po ai le to lima le au mai e mai moina le talonga le so tai ale ai o le tato me ia mau yo tele ia ma anga seata e vai lua I tickets tai tolu Mortanto proclame. Ole to te ia le vanga le fiafi. Fa mangalo se mangalo le to mari. Leaupepe ia sa uno fai ulta makao le fale le fiafi. Io. Le ai mana ia proclame le ne aso.
mo le tofoi le whamalo le fionga ia mulianga tele, Branley Ma, o lo whapea fo, o taptapu ai mai, masaro le wanga i Engelani, ia, ma lo lava le whai o le whaiva, ia, alo whatu foi le auso, ia au tapen penai mo le neiva, ia so ia whaftai atu foi Samoa, i lau tapu inga, ma lau mai moanga foi, il tato po kalame nea, fitatonu, ia, o le ata mwhai atu, seisi whaupoponga, i se aso le neiva yaso, ia, alo whatele atu Maota uma. Ia le la fasi foto le fionga le tele ma por kalame tato fira ile so tae o le tua o le tato so teinga male se songa ile la auli le male toa le wote plata va fo smith au fo dingalo le tato fa pitoa le BluTV fa sala lawina mai le tae ao antae ao a fo le lima ile tae a matel tato fa sala lawa tu sao mai sa mo ile tato live se tasio so ninga fa pitoa o le fa na tuina yo le asolea sa for fatautoina ia le whainga malofo. Ai le fiafi au li tia le tuato i taimi o le leipo soifua ma ia manuia. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless.